tango zo benga ngaende na uti na Kibumba na place o babenga ka Kanyama Horo place ya Mama Olive eza pene na Kilimanyoka na place ya Kibumba mapinga ma FARDC ezobeta na batu ya M23 parce que Kibumba eza divisé par deux. Parti mosusu eza occupé na M23 na parti mosusu eza occupé na force gouvernementale FARDC. À ce moment où je vous parle, mapinga ma FARDC mazali ko bombarder place babenga ka Kanyama Horo eza na position principale ya Kibumba place o ba M23 bazui nde gouvernement ezo bombarder elingi récupérer place yango. Après Bosololi ya commandant adjoint chargé des opérations général Kitambo ya lobby bako bengana na banguna ya M23 pona makambo ezaliko salema bako ya kondimate batu ya M23 bakota na mboka Goma mokonzi moko ya polisi tozalaki na yeye moko ya lobby population ya Goma ezala calme parce que mapinga ya biso mapinga na FARDC mazaliko bondela pona boye kimia na mboka Goma. Bongo ngambo msueza na maboka ba 1-23. Kibumba eza divisé par deux. Parti mosusu eza habité na majorité ya population. Eza occupé na 1-23. Na parti mosusu eza occupé na gouvernement. Donc batu yango ba kabwani mboka Kibumba. Na Kibumba eza na 20 km au nord de Goma. Kasi bongo bato bakimba bazali kuna bakimi to situation ba civil eza ndengeni. Ba civil bakimaki za mwana 8 km na Kibumba place babenga ka Kibati Kanyaruchinya ti na vile ya Goma Nyiragongo. Donc bango bazali ko comité ya place o balingi na nzela na bandako batu. Donc bazana catastrophe humanitaire maintenant. Exclusif sur Info 243 en direct de Kibumba. Hata kwa bora nikilimia hakuna shida. Bora nisiseme kitu. Nani kale wapi? Alpha. 20 uko wapi?
garder ma fonction, je pas de problème. Maman Olive Tozalia et puis on montre très bien que les gens sont nyons sur Bazali. Oh bah commentaire bazaro sala on est à l'okuta. Hein, puis biso mo retrouver pour vivre yango. Bato na biso bango bango na front. Bongo bo ba kimi Bazali wapi. Ou bien ba moni ba fantôme ndeo bazoko kimi ou bien. Mais armée mo Bazali ao. Depuis occupation mo ko ezali été arbitré. Bato na biso ba rebelle Bazali ao. Prévenez que biso mo la police to komi merci kango et puis armée commandement mo Bazali ao. Nalobi appuyons de la droite, Naza congolais, Nairobi misaka pe na koloba. Okay. Mheshimiwa kamanda wa polisi, unaweza tuambia tuko wapi? Elezea wakazi wapi huko na kwa nini? Mama tuko hapa kwa Mama Olive, wanaitaka Mama Olive. Kote tu ya Kibati wanaita Kibumba. Ndio fasi tuko hapa sasa. Kuna watu walisema kwamba jeshi limekimbia na wewe kwa nini umekuja hapa Kibumba? Si ndio yenyewe tuko mission ya la polisi kujua kuchunga polisi kuisekirize comme tel. Hapa tuko baelema yote ya FARDC beko hapa. Hakuna telema moja anakimbia. Daeni unasikia hata mataki yanafanyika hapa. Pale mimi nakwambia sema tuko hapa, jeshi mzima iko hapa. Population ikuwe kimya, ikuwe na confiance na jeshi yetu iko natumika kazi. Alors, mon colonel, moi en français, on est où précisément et quel message d'assurance à la population congolaise? Je crois que vous êtes en train de suivre ce qui se passe. Nous sommes sur le champ de bataille comme tel, au front. Donc nos militaires sont là, vers Kibumba. Alors je rassure à la population de façon qu'elle soit calme. L'armée est en train, disons, de travailler comme il se doit. Vous rassurez que Kibumba est sous contrôle des forces? C'est sous contrôle, mais comment moi, la police, je suis là? C'est pour confirmer effectivement que la police est sur place, là où se trouve l'armée. C'est fini. Je ne parle pas beaucoup. Jambo sana mzee. Tuambie kwa maoni yako ni nini watu wanasambaza habari ya uongo kuhusu kama wanasema jeshi letu imekimbia. Wewe tunakuona hapa, kuna kitu gani ya kusema? Mtu mwenye uko napasha habari yenye hakuona yeye peke make ule ni bandi kwanza. Ule kwanza yeye ni kumkamata kwanza. Tupaske hapa jamii niko kulinya ya kwanza afro. Hapa jeshi letu liko nasonga mbele, liko nasonga mbele kabisa. Sasa unasikia na Wakenya wamekuja me wanasema hawatapigana na waasi. Wewe unasema nini? Sasa wale Wakenya wale kwa kweli kama wanasema hawatapigana na waasi, maana warudie kwao tu, hatupataki manake. Kila MONUSCO wote kesho tusimone, kesho tuko na greve kunivua Goma. Maana tusione Mkenye, tusione MONUSCO, kila MONUSCO tusimone. Na unaambia nini wakongomani wenzako? Wakongomani si wenzangu tukue njoo na nguvu. Chie tukamate tusukume mbele jeshi letu la FARDC tuwasponsorize kama ni chakula. Mie ninasema ninashukuru sana President wa Kenya alitwala jukumu ya kusema asaidie wakongomani ili tupate amani. Sasa kwa leo wakisema hawatapigana pourtant na walikia mission ya kusema wa neutraliser groupe za armées zote zenye ziko hapa ku West. Alors wakisema hawatapigana tena, havana tena mission, manake mission walileta wanaidevier, wanakuwa na wengine nia sasa mbalimbali. Alors kwa ile tunaweza sema wajikaze, kamata tu mirago yao, wafunge mirago warudie kwao, mkongomani yepeke atapiganishaka. Amani ya Kongo italetoka na mkongomani mwenyewe. Asante. Na unasema hayo kuhusu M23 ambayo inasema tu mpaka itafika Goma. Hata waseme asema tafika Goma, tunasema armée yetu iko nguvu, armée yetu iko très fort, tuko si na tunaisoutenir, c'est ça vile ba jeune, hatutawacha,
piganisha nguvu mpaka chini, ile iko na wanajigamba kusema ati wao watafika hapa Goma, mais sie jeune tutajiunga, na kama wakisema aseme viko hata na maarme lourde za kushinda nani arme yetu, tutakamata hata na majiwe, tutakamata mamipanga purke tubatoshe mwinchi, paske inchi iko yao, inchi ni ya Bakongomani, hii ni inchi yetu ya Bakongomani yenye tulipatiliwaka na Lumumba. Members of the Kenyan Defense Forces arrived at Democratic Republic of Congo's Goma airport on Wednesday as fighting between the army and M23 rebels forced hundreds to flee. The soldiers are part of the East Africa Community Regional Force. Their commander, Jeff Nyaga, said the primary focus is still on diplomacy. And those who fails or refuses to voluntarily disarm, then we'll go for them. M23 have staged a major offensive this year, seizing territory and sparking a diplomatic row between DRC and Rwanda. At least 188,000 have been displaced in North Kivu since October 20th, according to the UN. The rebel group has moved closer to Goma, a key city in the province. The governor there said on Tuesday that rumors of a rebel presence in the city are spread by the enemy in order to create panic.